E bem ti, Matti. Ovdje u pičku materije svoje. Napominjem da moram izvati bateriju za ovu operaciju. Da ne pukla. Mame, pičku. Evo te, onaj ko te napravi. Ovdje Čekić. Evo ga kako se grubio, znači rekao sam telefon jebe Kiju. Najmoderniji telefon. Sad ću mi bat majku. Evo ti, mater, o pičku. Ti jebim majku u pičku. Sad sam mu jebo mater. Evo ga, kako on izgleda. To je bilo to za ovu epizodu, vidimo se vrlo skoro, čao.